بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengintano sa iko Allah gian ka iya di itano di ika pakatutuna si sang ka iya lagi da iya oras uman alungan na Khamis napkasabapan na isa kapkuman iko sabut tano si iko agamatano nagu direk tano ya ilang nuwallah pedin nuwallah si iko mga papanad kapakatan na yan kutimbangan ko kapakumatano sa hadapan ko Allah. Mga bangsami at tumatandang sa matano sa pamakingan, si isang kaiya orasiman to na simbay kami niyo sa pamakingan, king kaiya mga pagaryayo, mga watayo, mga bangsa niyo, mga tuan, makapumagusay siran sa pantag, kukapsyung pati tano, kubandingan tano, makapantag si isang kaiya syuruto, la ilaha illallah. Kailangan nakasabutan tano, kudi tano di mapamimikiran, kalo-kalo nakasabapan sa kapakabagar o kakapiti tano, la ilaha illallah, gukasabapan sa kakurik, o di itano di kinggulalanan ko parate tano si isang kaya kauyag-uyag tano sa dunia na ayamala na kanggunaan tano ko oriyan o kandud tano sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Banda aya mapias isang kaya oras tano imanto na naetano tandangan sa matano sa pamakingan agyan kaya mga pagarya tano kati may ilay niusiran sa pakandun tano kira nagyang kaya dilgan no suara kati agyang kaya pagarya tano namin dudun agyang kaya microphone. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami tumatandang sa mapya pamamakingan si sagyang kaiya mapya kapita-pita. YouTube giitano pamagumbungaan agyang kaiya kapagusya tano si sagyang kaiya kalima la ilaha illallah agugyang koto mga syurutian nagugyang koto kato kawit tano ko pakatitu kababaluit tano muslim sa ayabu asangkot akyabaluit tano muslim nagyang koto akipasabutan tano sa gyang kaiya kalima la ilaha illallah. Makasabab pro na isa mapambandingan tano sa gyang kaiya mapia kapita-pita na tigagyang kaiya bas Arab al-asya allati yasiru biha al-muslimu murtaddan an dinihi. Sumpat din nagyang kotoa kapagusyat tano sang kotoa kalima la ilaha illallah agyutu is asangkot akya baluit tano atitu muslim ang kotoa kinisabutan tanoron gitigin so mga say pagkabaluy so muslim pagpakaliw si ikwagamanyan di imbaluya murtad sabab sang kaya mapenggal bakyan ang kaya mapengaluy tano
kababaan agyang kaiya antara ni bana title mapamagusay tanong. Kailangan si ko pitang gisaan na kapananggilaan yan na si ko kababaliwin yan a Muslim amayamay na ipasabutian sula ilaha illallah na takinuba kamakadilius kanyan si ko kalamalama o agamat tano o agama Islam sa dinian may inang ka agyang kotwa kapupagin taon yan na takinuba kamababaluis kanyan amakadilius si sagyang kaya agamat tano agama Islam. Paganero na tigyan na asyirku billahi ta'ala. So kay panakoton si ikukadnan tanu Rabbul Alamin. So kakwatano sa sakotwa ukadnan tanu Rabbul Alamin. Giyuto so kabaluyat tanu. Si ikwallah aadn asakotwa yan apad sang kaiya mga kaadniyan apupangit tanurun sa lagid mambu o kapupangit tanu si ikwallah. Udi na ipagkalakat tanu agyang kotwa kaadnu Allah sa lagi mambuo ipagkalakan tanu si ikukadnan tanu Rabbul Alamin. Udi atigyan na susarakan tanurun sa lagi do ka susarakan tanu si ikukadnan tanu Rabbul Alamin. Ginan na andin ikang gilbukasan o oripan wallah andin ikang gilbukasan o mapaparatya si ikwallah na dinin magagdam na mababaliwi sa kanyan pagpakaliw si isagyang kaya agamat tanu agama Islam sabab sa kuminwa sa sakotwa panarigan yan si isang kaya kapagpagintaw niyan sang kaya dunia kada mabaliwi ang kotwa kapagpagintaw niyan langun din tulabus sa ikasusuat wallah sang kotwa kaya tiruon wallah awala tamutun illa wa antum muslimun ubak kanu kapan tagia kapatay ay inunta na sasalim butawang kanu si ikwallah. Giina tanto iya maulad akiyaw sayon agyang kaiya kitab isa iniya sabab kapagkalidas o mapaparatya si ikwallah pumbeloy ang kutwa paratianin si ikwallah at tulabus pembeloy ang kotwa paratianin alinang aparatiaya amay kapananggilaan ng kayak kipanakoton si ikukadnan tanu Rabbul Alamin. Giyang kayak kaya giraw niyan apapangnisang kayak mga uripan wallah sa lagi do kapapangnin niyan si ikwallah. Pagkalakyan giyang kayak uripan wallah sa lagi do kipagkalak niyan si ikwallah. O di nasisalim butawan sang kaya oripan sa lagi demambu o kasisalim butuan yan si ikwallah o di nasisarakan sang kaya oripan sa lagi o kasisarakan yan si ikwallah ay mga ibarat yan mga bangsamiya pagpamamakinig na lagi dagyang kaya kapkasukatatanong sang kaya kawiyagan uman isa na ayadin apya na maranian na apya miyak kaliw si ikwagaman yan na asar kaanton ini ba na pagkasukat yan nagyang kotoa pagkawagin sang kaya dunia api anto ini ba na miyasopak yan nagyang kutwa mga lalangan wallah pagkarangit wallah ubas kanina pagkarimbang sang kutwa kadatu yan sang kutwa bitikan yan sang kutwa hukuman yan na inisolindir ka si sang kutwa lagi di ka auripan lagi di ka anto ini ba na kaadnu wallah nagyutoy isa pananggilaan tanurun sa inang kaantan wagyang kaya kapupagintaw tanu amay na mapapadalam tanu si sagyang kaya kipanakoton si ikwallah. Makasabab pro na kagitan to mulad akya pagusya si sagyang kaya kipanakoton si ikwallah katamampan kumyangaw una. Kapag kemas sa inyo sang kaya mga pagarinyo mga tuan si sagyang kaya lagi da iya oras. Na nainuan to ni ba na malut tanurunan na miya pakasagad na tugalinan tanong kaya ikadua kaysa pa na importante kailangan nakatukawan o pitang gisaan ang mapaparatya sa ikwallah agyang kaya kapag kabaluy o muslim murtad papakawa sa ikwagaman yan kasabab sang kaya miyang gilabakyan agyang kaya isa sa agyang kaya papangaluin tanong ayak ko na ikadua ناتجينا إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم
So tigyan so kapayagang ka, karinayagang ka sang kotwa kapapangunot taning ka, sang kaiya mga musyrik, sang kaiya mga tanakotwa, mga kufar, agugyang kotwa kapaka ayon ka sang kotwa agamayaran. Ay maanan yan ang kotwa kapagkakilang ang kotwa gilibag ka. Pupasyunot ka sang kotwa. Mga riduay, pupasyunot ka sang kaya mga tanakotto. Ikadua na aayunan ka agyang kotwa tindigiran. Aayunan ka ang kotwa agamayran ay pembediran sang kaya kapagpagintaw ka na pagkabaluy ko nanan. Pagkabaluy ko nanan aginan iisa pagkasabapan asaka tao ama paparatya si ikwalla na pagpakaliw si sagyang kaiyak kababaliw niyan a Muslim pagpakaliw sang kotwa ka namalama wagamat tanawag ang Islam sabab sang kananakyang gilbukang kasan namaloang kay ni di pruguruguda si isagyang kaiyak ginawang ka kaamayamay na pagkakilang agyang kotwa gilbuk ka nakapapangunot tanan kaagyang kaiya mga kufar pagkabaluyag yang koto masa agiing kakingguatan ako kapapagintaw ka amaka ayon si isagyang kai atin digang kaya mga riduay lagi din ang kaya kay pambada ni ranon sang kaya kang gobyerno giyang kaya giran kang bitikan na basta at tarimaanan o Muslim apangunot tanan yan aginan yan to ni ba na mapya ko kapapagintaw niyan na miyak kaliwat tarutop si ikwagaman yan agama Islam. Ay dalilan nang kotoa miyati yag itanuron kang basisa ka madakal anto ni ba na sumiyang kaon nagumadakal amya mawal sang kotoa kialwat tano sang kaya katiru wallah atigin mana iya innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladhina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al amr wallahu ya'lamu israrahum mata na susirano toa tumyalikod udi na miyawa mimurtad si ko udina tumyalikod si ko antonin di ba na mga talikudan niran korean o kaya pa karinig kiran ang kayaturuan na susyetani antonin di ba na mimuntal kiranon udi na susyetani miyaginantangan sa akal sa kaya muntalining kiran sa mapya ayak ko na saba pa kaya baluyang ka na mga tao miyakawa si ko agaman yan udi na kaya talikudan niran agyang kaya agamiran agama Islam na sabab sa mataang ko na sira na pitiruiran sang kotwa mga taway ni kagudiran so ini turun wallah pengunut tananamis kano si ko sabad kubtad ginan akapangunut tani sa giyang kaiya mga kufar na ayami alwis si inadapan manggulaw la kagibu akyat tiruon pengunut tananamis kano sang kotwa sabad kubtad na ay gida akasang kotwa minitana agalibak amya suportang kasiran sang kotwan to din iba na galibak kiran udi na ukitiran sa kiyang galibakang kaon ka ayang kapanapyanamaran sa inosaran ka sa panaguntaman sa piyakat tugu akaw ng kotwa patimut tamukan ka piyakat tugu akaw ng kotwa ating ka sang kotwa kaya panamaring ka saan di man pama ikapakang gagayan ang kotwa tindigang kaya mga riduay tindigagyang kaya kipumbedaan ko salak kawa parintah aginan so parintah pagkerangitan Allah ay narimbang kasi sagyang kaya parintan yan aginan so antonin di ba na Quran kailangan ay dapat si iko Muslim na kapanaguntamanan yan andi man yaw pama kabaluyang kaya kapapagintaw niyan aya din ay papagintaw niyan nagyang kaya Quran na kagiyam ya miyailay sang kanan at tindig ka nagupanaguntaman ka panamar ka sa kaya pangunutaning kasang kaya mga riduay nagugiyang kotwa kaya kilang ugalibak ka saka ayuning kasang kaya mga tanakotto namin baloy ka mambuan tanin ba na miyak kaliw si iko kalamalama wagamat tanwagam Islam sabab sang kotwa kaya kilang ang kotwa gilibak ka kaya baliwin yan kaya pangunot taning kasang kaiyan tanin ba na mga riduay wagama
Ginan na tantuanan nanto ni ba na maulad kaya pamagusyasan wanto ni ba na miyang una kaya mas sa iniron kwanto ni ba nagitan ron ka pamagusya. Ayak ko na ikatlo mimma yasiru bihi al-muslimu murtaddan muwalatul musyrikin. Padatigyan sa kapagkabalo yang kaya muslim murtad pepekawas ikwagaman yan nagyang kotwakin duka pilaan sang kaya mga musyrik. Kako akirana panarigan, kako akirana ginawai o di na bulew ka si isagyang kaya kapagpagintaw kasang kaya dunia. Pitero wallah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang kaya ikatalawa mi alwin yan si iya pagkasabapan akapagkabalo yung muslim apagpakaliw si ikwagaman yan pagpakaliw sang kaya kababaliw yan a muslim nagyang kaya king ginawain sang kaya mga kufar agukako akiran aduka pila nagukako akiran apanarigan gianan piyakay ng kawalla agyang kaya kipa paratyaya matpapa dalam kiranang kaya paratyaya si ikwallah sa tigya na heis kanwa miya maratyaya ubani ukuwa so mga Yahudi gusto mga Kristiyan apanarigan duka pila ginawa ba'duhum awliya'u ba'd kasus sabad sang kanan mga Yahudi gusto mga Kristiyan na duka pila usabad tinabanga usabad sa tawa kuan yan sira na panarigan o di na sa tawa tigin mana iya kuan yan sira na ginawa inagu panarigan apad sir kanwa tigwalla na mataanas kanin na padsang kanan na mga tao padsang kanan na mga Yahudi gusto mga Kristiyan sabab sang kotwa kaya kuan yang kiran aduka pila matanas wallah na dinian turun ang kaya pagtaw ang mga salimbut. Piyamat tuan tano Allah sa salimbut amay kakwaan tanwa duka pila ginawai. Agyang kaya mga Yahudi gusto mga Kristiyan siran ibaluin tanwa panarigan ko kapapagingid nagu panarigan ko kapapagintaw na ayamala na panarigan sang kotwa kambitikan na panarigan kwanto na iniba nakakukum panarigan si kwanto na iba na langwan pakibada o kapapagintaw tano sang kaya dunia na miyabaluin tano anto na iniba na muslim amak kaliliw si ikwagaman kakagiginan ityarimat tano o di na kinawat tano siran anto na iniba na maginawa inaguduka pila na panarigan ko kapapagingid na panarigan si iko kambitikan na panarigan sang kotwa kaperintah. Mga bangsa ko pagpamamakinag na malot tanwa idi iprogurugudin si isagyang kaya mga ginawat tano. Kamayamay na mababaliwit tanwa mga tao malay panaguntaman si ikwagama natak kinuba kapag kirarangitan o Allah kamakaliliw sagyang kaya kababaliwin yan a muslim sabab sang kaya miya pangaluit tanong na amayamay na kaysaan tanuron na tantua peligro tantua anto niba na pagkaw kita tanong sang kotwa kapapagintaw a peligro kung kababaliwit tanong mga muslim kababaliwit tanong mapaparatya si ikwalla adit tanong magagdam na papakaliw tanong sa giyang kaya agama isap na mi alwi na giyang kaya katero at tigin man ayaliyat taki ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur kalak na tigyan o isar kano abas kanina mabaloy ay Yahudi o di na Kristiyan adin yan magagdam din yan antunin iba na kainang kaana ginawa niyan natak kinuba kakasasay baratan yan ang kota mga Yahudi kasasay baratan yan ang kota mga Kristiyan na din yan antunin iba na magagdam si isagyang kaya ginawa niyan natak kinuba katarotto paya din yan imang gulaw la na giyang kota ay pagkararangiton o Allah ginan ikatlo kailangan na may nang kaagyang kaya muslim ko kapapagintaw niyan may na adin masusupak yan si isagyang kanan miya pangaliwit tanong na kagyamaluan to rin iba na miya katasagyang kaya giakar kano kapanunod tulani na nainuan to rin iba na
mapapangaluwi tanurun agyang kanan anton ni ba na sabad si isagyang kanan amangay importante ko pitanggis ana muslim mataguyan si isagyang kaya kapapagintaw niyan sang kaya dunia yang kaya kababaliw niyan a muslim na adam besa iya piyaki pananggilaanon adam besa iya mga say anton ni ba na kailangan na makkanalian si iko kababaliw niyan a muslim kaamay-amay na ayan yan di imang gelebak sang kaya kapapagintaw niyan sang kaya dunia na di niyan magagdam na mababaliw makkaliliw si iko kalamalama o agamat tanaw agama Islam sabab sang kotwa kiyang gelebakan yan sang kotwa gelebaka di niyan may inangka na ipagkararangit o kadnan tanwa Rabbul Alamin na giyay sabab antoni ba na papangalawin tanu agiyang kaya kapagkabaliw o muslim apapakaliw sang kotwa agaman yan mipantag sang kotwa kiyang gelebakan yan sang kotwa ay sasapar kiyang gelebakan yan sang kotwa piyaki pananggilaan o kadnan tanwa Rabbul Alamin. Ikapatakon kailangan na may ng ka-muslim ko kapapagintaw niyan sang kaya dunia na tigin ang kaya aljulusu indal musyrikin fi majalis syirkihim min ghairi inkar. So kipaguntudaan sang kaya mga tanakoto sang kaya mga kufar sang kotua mga programeran giyang kotua tunay ni bana giran katimu-timu sa adin apakay ng kaakaruwa misosopak si ikwagama na dang kadin antunay ni ba na maingkar dang kadin antunay ni ba na matiru agiyang kotua kapakasosopak yan si ikwagama tanwagama Islam udi na dang kadin mabaraw ubang kakira na matiru agiyang kotua di kepakai si ikwagamangka ginatan tuwa iya piligro kalalayo na idi manggulaw lah wantunay ni ba na sabad ang mga muslim giran mi paguntuda agiyang kaya mga riduay giran antunay ni ba namin derpai sa satiman adarpa agiyang kaya mga riduay diran antunay ni ba namin masay agiyang kaya mga riduay na kailangan sa ka-muslim na mapadalam si iku ginawang ka agyang kutwa lang wantaman apakasubar si iku agamat tanwa agama Islam pakasupak si iku kabaya ukadnan tanwa Rabbul Alamin na mapakiinang ka nakasang kutwa kababaloy uging kakipaguntudan sang kaya mga ridway na gupon antunay ni ba nakataguang kasan sa antunay ni ba na angan-angan sa kalakka udi na ikawan ka agyang kotwa kay pagpadaan kakiran ging kakiran kay paguntudaan na may tumala ipasugiran ka haram di haram na giing kang gilebakan kadang ka antunay ni ba na mataguk ko ginawang ka ang kotwa kasupakang kasiikiran na isanan antunay ni ba na sabab kapapakalyong kasiikwagamang ka agyut to suwan tunay ni ba na dir kay kasuswato kadnan tanwa Rabbul Alamin na kailangan nakapanang gilaan kanan uba mababaloy agyang kotwa adin oras agi ing kakiran kay paguntudaan udi na adin antunay ba na oras agi ing kakiran kay derpain di ing kakiran kay masain sa isang kaya kapapagintaong kasang kaya dunia na kailangan na makilang kaagyang kai agamang ka ading kay kasuswat ang kotwa kapkasupaka sang kotwa mga kabaya o kadnan tanwa Rabbul Alamin ayamala nagyang kotwa di kudirun kaayunan o agamat tanwa agama Islam na kailangan na makilang ka sang kanan agi ing kakiran kay paguntudaan matiro o kakiran agyang kotwa kapakasusupakyan si kwanto ni ba na agamat tanwa agama Islam ayakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigiyana man jama' al-musyrik wa sakana ma'ahu fahuwa mithluhu tanto ya peligro sa tawa mitimu yan ang kaya tanakotto o di na makabaling makandar pa sang kotwa darpa ang kotwa tanakotto ami pagpadayanon ang kotwa tanakotto na didin abanyanon sang kaana atay o di na ayaping gelebakyan ang kotwa kaayunan yan ang kotwa kapapagintaw ang kotwa musyrik na mataanas kanina tigo Rasulullah na miyaka palagid siran amaya ikasakat tano na gitano minder pa iyang kaya mga ridway gitano siran mipmas sa isang kotwa masa agitano kapapagintaw lagi did ng kaya masa di malilang na minder pa itano siran di malilang nasusabad ko mga muslim na papanamaran yan ikinder pa inian sang kaya mga kufar sabab sang kotwa kapiskata sang kotwa mabaloy asak kay marani si ikiran nagyuto na basta ading kakilangan kiran swagama na tanto matatagu ka sang kotwa mala peligro
Agiutos wan tunay ni ba na piyaki pananggilaan raka wallah. Kailangan na mapadalam. Udi na matagu kasang kaginawang kaading kakiran makilang abang kami baba ang koto agamang kaaginan sa agama tano agama Islam. Kailangan na aya din apapake gida makasang kanan amang ariduay na suagama tano agama Islam na ay agama ama puro nagu ay agama Antonay ba na dipake lagi di sang kay Antonay ba na kababaluyawn agama o mga Muslim di kabaluy ubang kami pangadim baba ng kanan agamang ka sa mabaluy unot-unot na kaagiyang kaya tindigang kaya mga riduay unot na kaagiyang kaya Antonay ba na langwan taman akaw gitugit o kapupagin tawiran sa ayon na kaw ng koto mga baya Antonay ba na ginawairan kaayonan ka sa isang koto agiing kakiran kep lumamakaan nagugiing kakiran kep masain na mata-mataan at titu matatagu kasang kotwa peligro amay kading kakiran kilangan agiang kotwa mga tindig o agama tano agama Islam agiang kaya agama tano na di Antonay ba na pengalim baba na agama agiyay agama ama puro giyay agama kilalaan wallah kilalaan wan tunay ni ba na kadnan tano Rabbul Alamin sa ayan yang butirimaan ko kapakat taling umatano sa hadapan wallah na kailangan asaka Muslim apa parati anian swallah na makkenal ka udi na makilang kasang kaya mga riduay akna ubang kakiran ipengalim beban agiang kotwa kababaling ka Muslim kakagia basta amat tagusang kaginawang ka agiang kotwa ipangalim beban kasang kaya mga riduay agiang kaya agamang ka na titude Antonay ba na matatagu kasang kotwa mala peligro amya kaliw kasi ko agamat tano agama Islam makasababsan na saya kumbuhan to ni ba na ayat dapat makatirwag yang kaiyan to ni ba na mga pagariak na kamamasaan yung si isagyang kaiya turugan si isagyang kaiyan to ni ba na masya na YouTube papanganin ko si ikukadnan tanwa Rabbul Alamin kapananggilaan tanwag yung kaamya pangalawit tano si kaamay-amay na di tanuan to ni ba na magagdam si ko mga ginawat tanong na makaliliw tanong si isagyang kaya gamat tanong agama Islam agyut to so giitano panamaran gi panamaran upiteng gisaan andaman niya pama kabaluin yan mabaluy si isang koto katirimaon wallah na masuswatun swallah na agyut to isa panaguntaman ang tanong sa pakandudnak ng kaiyan to ni ba na mikroponon dair sang kaiya mga tuan Antonay ba na kamamasaan niyo wa hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga bangsami sisagyang kaya ingdaranaw na tanong sumpatan ng kutwa niya pro-guru katano yang kaysa ko mga guru tano asya kini Abu Rizq sisagyang kaya di tano di kapanaguntaman sa kapakatiulin o ayamaanan yan na panarimatan sisagyang kaya la ilaha illallah sabab sa pamakadi makatiulin nada lalau di tanu di kapanaguntaman ko di tanu di kapagamal kadirin tarimaan wallah sumanga amal tanu sulang wana pitti barangan simbat tanur kanian taman sa di makatiuli nagyang kaya la ilaha illallah taman sa di makatiuli nagyang kaya sabut tanu sang kaya kalimat la ilaha illallah Samana na si tadud mapapadalam si sang kaya kapumagusetan sang kaya syarat mga syaratu la ilaha illallah na padisag yang kaya syarat ang kaya la ilaha illallah na yang kaya as-sidq al-munafi lil kadhib yang kaya kapetis kapangin benar mapapakadiin ang kutwa ayamanan yan na kapamukag way uli ng kutwa kapakambukag si ku ayam anan yan na qatru Allah na gusto qatru Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqulaha al-insan sidqan min qalbihi terun manusia ang kaya la ilaha illallah sa titudun pat isdin
makasisaling ganata si isag yung kutwa emanan yan na puso yan. Swalla na pitro yan na walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Saben-saben narati walla tipangan namis sa mga tawa mga unaniran kaya buhas sabab pati walla kaya tapangikiran kaya tiubakiran na tundun walla antay mga tawa mi pati iskiran ko kini pentang nirang kula ilaha illallah nagu antay mga tawa ayam anan yan na piyakang bukagiran so panulo ng mga nabi ko kaya pakisabutiran si kula ilaha illallah. Sa mga mga pangarya na pamakapagilitan sa mga ulama si sangkaya tauhid si sangkaya di kapag sangkaya tauhid ko kapakay sa si kwalla na yakatri yakini al-Sheikh bin al-Uthaymin na tigina inna al-ulama ajma'u ala anna man kafara bi ba'd ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kadhaba bihi fahuwa kaman kadhaba bil jami' wa kafara bihi wa man kafara بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء. Matang ko na sa mga ulama na miyong pungsiran. Mata na sa mga ulama na miyong pungsiran sa mata na asa din sa tawa ungkir niyan so sabad aminit talinguma o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagupakambukig niyan. Piyakambukigin ang kutwa aminit talinguma o Nabi sallallahu alaihi wasallam na datar buat tigian ubanian piyakang bukag so ayam anan yan na kalangwan uminit taling umao Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kamaw tuwat tingin so tawa ongker niyan so sakataw buku mga nabi apad ko mga nabi wallah na datar bubanian inongker so langwan mga nabi sabab sa pitro wallah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا Batanat ti wallahu ta'ala so sila nung mga tawa inong kiniran swalla agus mga suguyan nagu ayabuha antapiran sang kutwa kayong kairan si kwalla agus suguyan nagyang kutwa kapakang bidi-bidi airan si kundulunan walla agus mga suguyan sa eti walla katirwiran na nu'minu bi ba'd berat yan na misus sabad wa nakfur bi ba'd nagu ayam anan yan na pagungkir na misus sabad nagyang kaya mga tawag ibuntaliran nagyan ni pisak siya na walla ulaika humul kafiruna haqqa nagyan at tiwallahu ta'ala ang kanan mga tao nagyan ni titu ayamanan yan na mga kafir. Bitirapun Allah Ta'ala sa Quran afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Laon dunay ayamanan yan na mga ayat makang gugunan na sa kailangan ko muslim mapangim benar yan so lang wan tama na ayamanan yan na mana ula ilaha illallah na gumapangim benar yan so lang wan taman aminit taling Nabi sallallahu alaihi wasallam na gumapangim benar yan sadad na banyan mapakambukag si ko ayamanan yan na kitabu Allah subhanahu wa ta'ala ay mga ibaratag yang kayakap kakapiro manusia sa ayamanan yan nagyang kayap kakapir na ayamanan yan na paparatin yan sula ilaha illallah na ayabu kaya kapir yan na sabab sa dinong kiryan ko isabu ko ayamanan yan na mga sugwan Allah subhanahu wa ta'ala ay barat yan na datarag yung kutwa ayamanan yan na antunay ni ba tawa piratin yan so tawhid ugid na inong kiryan di niyan paparatian so kipapaturin ko sambayang nagyang ka na tao na miyak kapir okay ikan ibarat nagyang kutwa tawa ayamanan yan na piratin yan so tawhid piratin yan so kapakay si Isak wallah na piratin yan panso ayamanan yan na kipapaliwatan ko sambayang kami ang bayang sa kanyan ugid na sa kanyan na inong kiryan dan yan paratya so kipapaliwatan ko kabagay sa sakat na fa innahu yakunu kafiran na samanutu na siya kito na miya bali pa na kafir sibuti so la ilaha illallah na di pandiman ang bayang di palepas sa malima wakto ugid na di magay sa sakat sa ongkir niya so kipapaliwatan ko ayamanan niya na sakat kabagay sa sakat na sa kanyan na miya kafir
uri nagyang kaya tao na yamanan yan napaparatian yan sula ilaha illallah. Ibsibut yan sula ilaha illallah. Diskan yan di manambayang. Na di pendiyayamanan yan na membagay pansayamanan yan na sakat. Ugid na din yan paparatian. So kipapaliguatan ko puasa na panagyang kananataw na kafir. Mga padiyan pan. Nagyang kaya miyang alitan na ayamanan yan. Nalangon yan peratea. Ugid na din yan paratea. So ayamanan yan nakipapaliguatan ko kapne haji. Nagyang nakapir panagyang kayataw. Sa minari mga pagarya. Na yaminit turwaya. Ayamiyap manani na did na so Muslim na dirun din keparo ubad na ungkir niyan asat timambu si kuayamanan yan na katru Allah subhanahu wa ta'ala kabapya panlangwan taman asubun wallah na ining kulalan yan na wad na sat timambu ungkir niyan si kuayamanan yan na katru Allah subhanahu wa ta'ala na ayamanan yan na kekapir sekanyan sa minari mga pagarya na adna syubha, adna kasasawalan si isagyang kaya pagtaw. Adna mga tao at tingin gyang kaya mga tao na sudi so gyang kaya mga ayat takatiru Allah na sudi ron pakaantapan na piyak antapiranun. Gyang kaya mga tao na miya dudugag gyang kaya mga tao. Adna mga tao gyang katiru yan. Na siya kinayamanan yan na Salih Fawzan, Al-Fawzan na kinilala ni sagyang kaya dunia ko sabot si sagyang kaya aqidah, gyang kaya tauhid. Na ayakat tiruyan na tinaw amma quluhum innal ladhina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illa Allah wa yukadhibuna ar-rasul wa yunkiruna al-ba'th wa yukadhibuna al-Qur'an wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك yang gutwati na dinan dikatiro samata na susilan ta mga tawo ni turong kiran sa Quran la yashhaduna an la ilaha illallah na dinan pasaksiyan dinan perhatian sula ilaha illallah nagupyaka pamukagiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inong kiniran so al-ba'th so kapuyag puruman kakuyag mga tao puruman apakapon sinan kumakuburiran wa yukadzibuna al-Quran nagupyaka bukagiran sa Quran na biyuniran pun sa Quran na ayamanan ni na sihr ayamanan na sa kasilamang kiro nasa kami at tigyan na ipasibutan mi sula ilaha illallah ate sa kami na ipasibutan mi sula ilaha illallah nagumatta na sa Muhammad na sugu Allah na pangingin benar namin sa Quran paparatian namin pan so ayamanan yan na kakuyag puruman po ayamanan na oriano kapatay na di kami pandisimbayang na di kami pandimamuasa na anda manetigyan kapambalian nyo kami ada tarang ka na mga tao way agyang ka na mga tao na ayamanan yan na mga musyrik pinggalabakiran so ayamanan yan na langwan taman aklas yan musyrik na ino kami niyo ayamanan yan na pendatar datar si sagyang kaya masa ano nakasukat tiro wallah agyang kuto mituturo agyang kuto ayat natigyak ito ayamanan yan na inong kaayamanan yan na patakasan agyang kaya Quran si sagyang kaya mga Muslim sagyang kaya masa inong kono patakasan agyang kanan ayat na si initurun sang kuto mga Yahudi si initurun sagyang kuto ayamanan yan na mga munafik ada taragyang kaya inaluyang kaya pagaritano akatiru wallah innal ladhina irtaddu ala adbarim yang kuto mga tao yang mumurtad ayabus sa mupakya murtadiran na pitirilang kumanga musyrik pitirilang kumanga musyrik sanutiukum fi ba'dil amr apagunutan na miskano si ko saginta si ko ayamanan yan na galbak way na inong gatigin na patakasin si sagyang kaya masa na pamakagito rin pagarya adi kapakay beta ka sagyang kaya masa na ko kumapitiro kasi sagyang kaya mga paririba apriba kanu din kagiyang ka na nakapriba na yan itirusan na swayamanan yan ng mga Yahudi at tira na sukapriba na datarbo kapusay dahil ng bida no kapriba gusto kapusay na simbag sila no Allah simbagin ang kuta mga Yahudi at tigo ayamanan yan na Allah wahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba halal wallah so ayamanan yan na kapusay na hirame so kapriba na inisimbagin sang kuta mga Yahudi inisimbagin sang kuta mga kupar na sa manutwari mga pangarya nang kaya kapriba ko kaya haramen na sini turun sang kuta mga Yahudi na di kita kasisag yang kaya masa kung kumakaya pitiro ka sang kaya mga tama priba kan kagiyang ka na nakatiro wallah na siya ng kumanga Yahudi na datarag yang kaya ayamanan yan
Na kapag tanong sang kaya mga katiro wallah, nakagimiyas sugat ako, napatiro na ka sa mga Yahudi, napatiro na ka sa mga munapik, ayamanan yan na tirunasan. Nasa manot to, na ayamanan yan, na ayamanan yan. Ayam mana niyan nagyang kaya Quran na pembeli tutul sadad na bang kelamba kepakai pernah dikadun pesembayang kabar kain turun so sambayang kepakai pernah dika pendiakat kabar kain turun so ayam mana akan diakat ma'rifan wallahu ta'ala. Nah ini sebagai yakin ya Salih Al-Fauzan anna ar-rajul idza saddaqa Allah في شيء وكذبه في شيء فهو كافر مرتد عن الإسلام كمن آمن ببعض القرآن وجهد بعضه وكمن أقر بالتوحيد والصلاة وجهد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجهد الصوم أو أقر بهذا كله وجهد الحج وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ayat Salih Al-Fauzan kisbeg tanusang kana mga tawagina ni katiriran. Adik kami ni pendataran ku mga musyrik, di kami ni pendataran ku mga Yahudi, di kami ni pendataran ku mga munafik, kasa kami na mga Muslim kami, ay sebutan ni la ilaha illallah. Uway. Namatan na tigikin na Salih Al-Fauzan, agyang kutamama, na pamakapangin benaran niyan suwallah, kata yang ay asiduk, apadaya ku ayamanan yan na syarat la ilaha illallah. Pangin benar no po siyan suwallah, si ku syay, wakadzabahu fi syay, napakambukig niyan, suwallah, si ku isa syay, nas kanina tingin na kafir murtad sekalian amiada siku Islam datara tino tau apera tene so sabad ku Quran nagu inong kedian so sabad ku Quran inong kedian so sabad ku Quran nagu datara penuh tau ayamanan na pera tene so tauhid nagu pera tene so sambayang ugid na ayamanan na danyan paratian so kipapaliwat tengku sakat udi na ayamanan na peratin na langon ugid na ayamanan na danyan paratia so kipapaligatan ko kapusa udi na peratin na lang peratin yan langonan na ugid na danyan paratia so ayamanan nakapanay haji ugid papaliwat na bapya panatingin ipisibutian sula ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nas kanyan na ayamanan yan na kafir sa kanyan na kafir. Nah, datar sisag yang kaya mas natano. As mga tawayamanan yan na din yan pagungkiran so tagot. Na danan makasulod si ko parate na piyakapir wallah subhanahu wa ta'ala. Nang giraw kayamanan yan, no kami ni pendataran sangkot ang mga tao. Sagi sabab mga pagariyamiya, kailangan nakasabutan tanwag yung kaya maana titwang kaya la ilaha illallah, maknal tanong sa mga rukuno la ilaha illallah, maknal tanong sa mga syarat la ilaha illallah, kaantano kang guna iyagiyang kaya mapapadalam akamapiano ko la ilaha illallah si isang kaya dunia, nayamala na si isa nung anamore, sa piyakandudakan si isa giyang kaya gurutano, wahada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giang gaya kwan ditanu di kanggel bekas Islam ya dina ditanu di kap muslim na kepakaya kwan malukano kiat kawan dina kepakaya ipum saniwa tigiwa inu mga lew kang kaya mga kanguda na mga ulama aya budna ya mabebasi sairan nang kaya kwan kapmurtad ginian pagungkiran so tagut mabibina sa suparatean yan mama munafik madadalim inuira na ayat ni bebasisa ini bagu ngaya ini kidiran na ayat na diren di turun si kulang wan dinakap ke si mata kiran lagi ngaya mga sasakita katiru ba tigang utua isa amamadid na ya maptiru iwarya pati kagibu dinyo di turun. Nah, ya sabab pa yung mga pagarya na gimana riyang kaya agama na agama ya asuti agama ya ada sanin-saningan agama ini ya dirun pekitumpok swallah igira swagama igira sudi kapag agama na buringan na di ke kuaswantap o agama di ke parole ang kutua Giang kutua pipik karena perulin si sang kutua di kapagagama
Yung gaya ditanu di kapagagama sang kaya mga Muslim sa Pilipinas. Na miyati tanto masa. Miyati niya tanto masa na mga Muslim. Na ino mga leo ka Islam maya di rin niya tugumpian. Ba ya sabab na kuan giyang gaya Islam na dinyan ke kana so katugumpia. Antawa ka antuna. Na gitu sabab mga pagariami sama na masa na sus kamero na mga pagarinyo na ayami ilemi na ayat itu adna kipangon na giyong kuto pakasal giyong kuto pakasal uparate ayami ilemi sus kameron na giyong gaya parate tanuna ayam mga pungay binasa na giyong kuto mga tumadeng o parate si isang kaya mga pusutan. Nagito sabab pagip ke basisa. Temyati din na ya buwa di tanong siya di basisaan naging gaya mga syarat la ilaha illallah. Ayap teruna syarat na giyong kutua ibabanay kugelbak udi manggulaw la na di ke paruli so ungaya udi na singanin si isang kutua gelbak. Naging gaya la ilaha illallah giyay paitaw udi na pinto tigang gaya pagaritan giyay pinto kisul deka ko agama Islam ande kagiraw ka la ilaha illallah titu tulabusi ko puso ka na minibilang ka ko mga Muslim. Naging kutwa di kang galbaka ko la ilaha illallah na giyang kaya mga syarat yan na ayatan di pamagusain. Kakagiyaw pa makamay lang ang kaya mga syarat na di keparuli ang kutwa mapipikir si ko la ilaha illallah. Na pedro sa mana na si kapapantag yung kaya pagaritan mo sang kaya kapugusain yan sang kaya asidok. Yung kutwa kabubalo yung kaya kapangin benar udi na kapamataan as-sidq al-munafi lil kadhib tigien so tigien so kapamataan udi na dikatakan tunay mapiasi ay imbita dari maranawari mga pagarya kapetis mapakadayan so kabukeg mana niyan na ayaw tu abuntalian na ayay prupan niyan na yung kutwa kipsibutin kasi kula ilaha illallah na titu benar naka titu petiis ka sang kutwa mga muktada ang kutwa madidalmon mangandau kinanglan na manggulaw la ayas surangayan na kabukeg ubar kamatagu ang kutwa kapamrak kabukeg mamantibu kakadinyan di katiru kula ilaha illallah na dinyan buing gulala ng kutwa mga kinanglan na penggelebakan yan ami ko koneksyon sang kutwa kapketanto ang kutwa kipsibutan yan si kula ilaha illallah ibarat yan na upun miya sugata may tubu murala udi na tiuba na gumimawang kutwa koloriana kana besubat titu Muslim kana besubat titu ang kutwa kipsibutan yan si kula ilaha illallah na sipatutwa munafik giyong kutwa suranga usidq kabukeg na sipatutu munafik aya munafik aya padsa sipata munafik nagyong kutwa sukip sibut niyang kula ilaha illallah na dinyan tentuna kapetis kamay buka miyang susuga taragaur sang kutwa dinyan di kipagintaw ko agama na miyak kabagay lugar sa mayto udi na ay pano bamala wa minan nasi man ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi hasirat dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Laidang kutwa kinirupa nun wallah adna tiyan na mga tao simba niyan suwallah adna mga tawa adna paduko mga tawa tao ayab tadiyan na simba niyan suwallah siko mga pedasuguan wagama dinian diinggelbakan so mga pedasuguan wagama ibarat yan ng kutwa tiyan dinian diinggelbakan so kan dia kat di puasa di menai haji adna
adna mga suguan wagama adinian di gelbakan. Te penganian ang kutwa kapenggelbakan yan sang kutwa suguan. Na fa in asabahu khairun itma'an nabi. Na amay ka yung kutwa kiyang gelbakan yan sang kutwa gelbak ibarat yan na lagi dang da'wa sa suku ini ko agama Islam giyay gelbak ko mga rasul. Na o masugatu na tiya na mapya sang kutwa kapenggelbakan yan sang kutwa isa suguan. Na tiknas kanyan. Pamaka ay resulta niyan na miyakagdamun sa kamapian yan na itma'an nabi. Tiknas kanyan sang kutwa kapenggelbakan yan sang kutwa suguan. Wa in asabathu fitnang qalaba ala wajhih. Na upmanat tiya no masugat kanyan na tiuba udi na murala. Udi na pian tunakasani ragaur magdamian sang kutwa kapenggelbakan yan sang kutwa suguan na miyabang kiring sekanian atien udi na mitaklid sekanian sang kutwa kapenggelbakan yang kusuguan miyapangka udi na tumiarg sekanian ini targi yang buang kutwa pag inpupna niya na penggelbakan niya na simba kakagiyag yung kutwa sekanian na di kenapa sekanian pepatis dititua mangingin benar nandudun buang kutwa kapamukug si koposo yan na hasirat dunia wal akhirah nang kutwa tawa lagi dutua betadian pinggel bakian susuguan na may kami sugat na tiuba udi na mga tapang na dinian buutoy terus na mga tawaya miya lugi-lugi sang kaya kapagintaw niyan sa dunia gusi sa alungan na mauri dhalika huwal khusranul mubin naginan manatig wallahu ta'ala nas kanyan so kalugi kalapis miyak karereg kagiya gitu ayam yaswayan na bedin miyak karayag ku pagtaw giyang gaya gelbek yaki ini na kanabat itu bedin miyak karayag ku Allah giyang goto giyang gaya taw na paltek giyang gaya kipsibutan yan si la ilaha illallah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha ujiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillahi wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum أوليس الله بيعلم ما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين أدنا تاو أبدكم mga manusia tigu Allah giinian tiruuna piratiyamisu Allah amanna billah piratiyamisu Allah la ilaha illallah didna tuhana titu absimban arwarku Allah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah namanya tigian kami ringasa si sang kutwa dinian di kanggelbaka si kuagama wallah dinian di kanggelbaka sang kutwa la ilaha illallah na may kami sugatu na ringasa na yung kutwa mini sugatu na ringasa makapupuong ko mga manusia na ipumbeta diyan uto sa lagi dibusa kapanad o siksa apun si kuwallah pembeluin niya ng kutwa ringasa uno mga tawa lagi du siksa wallahu ta'ala ay mana niyan na miyak kahit ito at tapang ay ini tapang na pun ko lagi dia na manusia na ini beta dia nuto sa lagi du siksa pihak apa na dia pernah disusiksa Allah ira sekalian na tiyan na miyaw maatabang ira miyak kau maun su tabang apu ungko kadna niyan pamana miyak kagdem sama pia miyak kakuasa kamapian sang kutwa gilebekian na tiruniran din wala in jaa nasrum minallah na makaw maso kapakadeg si sang kutwa mga tawa titu di gelbak la yaqulunna inna kunna ma'akum nabtiru nang gaya mga tawa paltek ang gaya mungapong ang gaya la ilaha illallah iran si ibu salyawaw nabukog siran sa si kumasul niran nabtiru niran ko mga tawa minggelbak kuwaga maamya kadeg tira nas kami manarina pud kami niyo bani udi katawi area sakatano manare sudi gelbak kuagama sakatano su mamag peda di jihad sakatano su mamag peda di indawah amay kamay laira na pakadegang kutwa miyagi stricto kuagama oy witness kanian na bendi pa na pangnamay ka miyagde mianun sumargen na lagi do koming kangabaw lagi do miya patu asok at igu mga loks namay ka ang kutwa mga pedian na ibubulusiran din ang kutwa dirandi kang gelbak asang kutwa gelbak na umaka sirap siya ki uto sa kamapian had na kapakadig na pekaw mapmanat yan na sa tanumanari sumamagpada awalay sallahu bi'alama bima fi suduril alamin na ba niyan nari di katawi
badis wallahu taala naskanian ini lebih matau ko madadalam ko mga puso ang kaya mga manusia did nalalaong ka lumilyawaw sang kana na kakakampi ka ko benar may buka miakat talikod ka na pumaling ka din ko turu sa mga magarang ka nga katuru mipantag ko mga pagaring ka magistrikto si ko agama bari dikataw ya wallah badis wallahu taala naskanian ini lebih matau ko madadalam ko mga puso mga manusia wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin na titu din manariya katawan wallah ketukawan wallah sosiran untuk titu ami amaratya ay kipsibut niran kula ilaha illallah na magunutas so mga poso iran ay prungguniran unso tamukiran niyawairan sangkutwa katentuairan ko titu amana la ilaha illallah na ketukawanan wallah kepentuanan katawanan wallahu taala na ay mambu lagi dia na katawan wallah so mga tawa paltek katawan wallah so mga munafiqin aya diran di kanggel bekasi sanggaya agama na sibu salyawaw na si ko masul niran na mga munafik mga tawa diran di pamaltekan diran di pamagakalan so pagtaw si ko di kanggel bekaku agama gimana gaya ditanudi kapag agama na upama kagiyang gaya kipsibutan tanu kula ilaha illallah na tituaya ka petis kada unagiyang gaya ka pamaltek amay ka mias sugato na tiuba sutaw malagi do tiuba amapya antawa ka marata at tiu di pakapas ko tiuba amapya na ya penubasi ko tiuba marata may tubu anganin masirapian na minitaman ang kutwa titua dinian di kanggel bekasi ko agama away udi na may tubu pangangalak may tubu pamagita magdamian na sumiul ka matanian miatampar sumaputi amatanian na tigung kutwa pagaritano na ini begini na lugar agyang kaya agama niyan miyaka mudahan na skanian miyaka bagay skanian na entuna ba ini lugar si ko dinian di kanggel bekasi ko tauhid sumansu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ya panduyan na tigina la tusyrik billah wa in qutilta aw hurriqta udikka ki atigin punakutu ubang ka panakutun sukadnan ka ubang ka panakutun su Allah wa in qutilta apya ka biunu aw hurriqta udi na tiutong amay ka tituka pepetis ko kipsibutan ka kula ilaha illallah na ubang kasubara agi ang kutuama na la ilaha illallah apya panatigian na baka biunu apya ka biunu apya ka tiutong biunu kapan na tiutong kapan na utitu ka musaddiq si isang kutwa kipsibutan ka kula ilaha illallah pepatis sang kutwa kipsibutan ka kula ilaha illallah kana bepaltek ang kutwa kiat tiruang ka sa didin at titu apturi penan pengarungan na ginawa simbaan arwar si iku Allah ta'ala na apya ka biunu apya ka tiutong na ubang kapan ako tun sukadnan ka melagid si iku simba gusi iku parenta kagi katawan tano agiyang kaya simba na iyang kaya kipan ako tong kuwala na di manggulaw la ko mga simba akalilid na di manggulaw la si iku kaparenta so kipan ako tun kakuwala si iku parenta hukuman agu bitikan na lagi dinutus so kipan ako tun kaun ko simba oy na giyang kaya dunia giyang kaya kapirintaw sa dunia na sukamapyan yan al-islahu bisyariati wat tauhid giyang kaya kaptigumpia katitagumpia kapirintaw na sabab ko syariah Islamia sa din sa kaistrikto ko syariah agu sa din sa kapakatitin digutitu kay sa isa wallah na uba ka panakuto bapya ka biunu na bapya ka tiutong wa hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh